Ma lora soifua whaatalwhātu I Tala Fou ana radio Samoa mai Ausetalia. Wa marana o le community o tangata intia I Ausetalia I aloa ia le whailunga ina o le Diwali I le atunuu. O li pote le 9 News I le tawana leila o ta waile mana onga o tangata intia ia whaia se aso malolo I se tete uma o Ausetalia e aloa ia I le whaamana tuina o le aso taua I le lato fo I anganu. O le Diwali lea whaingo fo I le Deepa Valley, o le whaalinga tele lea whaalitau o Mōli, ma o stasio baitau mō malolonga tangata intia, tei peila le Krisimasi. E au fia I le whaamamaina o whale, whainga tālo sanga ma le tutuina o Mōringa o ma mea ila ila. E masani ona ese aso e pa u iei tau sanga taitasi, ma e fua lava I le tūlanga o le masina ma le laa. O le tausanga nei lae pa utonu lava I le so a so tolu tasi o kitopa pa mai le presidente o le Hindu Council of Australia o Sai Bravastu I le ripoti dea e manana o e whaia se aso mano no po se long weekend foi whaamana tuai dea aso taua o nei whaitau wafe tangata e maasani o nao fiai. Wa langolango ina lae le whaipure mai Parramatta o Andrew Charlton Nea mana ongo le community in tia Ausetalia ma wa whaero fo I le mata upu I lumo le parlemene. Wa siria mara se lau kilo o fuala au whasaina wa tau fia le Australian Federal Police ma le Border Force mai le au maia I whaana na I le atunuu. Tau fia ini ta mai ta I se to olua I luas futasi tau sango leisi mai New South Wales ma le luas futolu tau sanga mai New Zealand. Tua ia le tau mawhai au mai whanana le 5 kilo o le aisa I le malawa le whawa malo I sini I se malanga mai Singapore I le asonga fua le vasa nei. O whala au whasaina wa teure rei mai te tonu o ni awhiwhi e 5 wa tusi eire ingoa o tea mai saina, Chinese tea. Pe mai e tai kilo le mamafo le awhiwhi e tasi, a I seisi mata upu whapea da so lua le vasa nei lava, I le marawa le merepone, na mawai e le Border Force poloka e se fulumararua o whataua ina o whala au whasaina le cocaine, 2 kilo le mamafa na awhiwhi I le carbon paper, ma tuu mai te tono se atopau o se tasio pasese. To orua ta mai tai mai Britania ua mōri ai le mata upule nei no taunu mai merepone mai se malanga mai Mexico. O le isi ta mai tai e 2 tausanga na toe te tala I tua, a o le isi e 3 tausanga ua mōri ai le au maia ma le umia o fuala au whasaina. O le whasalanga o pito o ngaonga o nei tu ai ngā sori ngā tūla pono o le soro a toa I le wharapui pui. Walapata ia le coroner a le Stete o Vitoria, tangata I lea whaetua Ausetalia ia sila fia, lama tianga o ia I le taumawhaina o wild mushrooms, ina ua maliu ai fo I se tina matua, I le taumawhaina o mushrooms ia mailona tonga la au. O li putia le 9 News o le tina o Loretta Maria Del Rossi, na maliu ia meo le tausanga ne ina ua a fiona tō tonga, mai le ona mai mushrooms e pei ona taua. Iwa spuvalu tau sanga le matua, li putia sa iau ina mai mushrooms ia, mai lana tonga la au aina, ma whai eila la tau maftanga malana tamatama, a ele iaini a fianga I le teimi momua. Pei tai o le masina o mena ia toe kuka ina I foi mushrooms, mai le tonga la au lava, a e tupo ai loa ma le wha le tonu, ave umai la ua malana tama I le whanamai. Na toe malosi lo nalo pei tai, na maniwa I lava se tina lea, ma watu ina mai eima le lapta inga mai le coroner, I le mae o suenga sa whaatino, ia whae tete I le tau mawhaina wild mushrooms. E siria I le tasi ma le 5 miliona tangata Ausetalia ua tu ina e se lapata inga, I ni whaasalanga e ono a awhia pe a whaia le whailaina la tu tax returns, I le mae o le so. La stolu tasi o ke topa la sumulimuli ua mai ona whaalau loa e tu ina tuai talo sanga mo tax returns a le ai wali patia e tolu te lausa fulu tolu le whaasalanga e te tau na tutongi mai whaawau pia I masina taitasi dea whaasalanga se I wanga na ua whaila atu talo sanga. Pai roa le komisina langolango le ofisa la fonga Ausetalia le ATO ua mai ona tu ina atu talo sanga le sidia I le iwa tesi ma le whamiliona o tangata Ausetalia e ngawaa pei tai o le isi tasi ma le 5 miliona lea lava e le I whaatinoina. O le whaamanatu mulimuri la lea I le so e aona whaila lau tax return pe a whai e le I whaatinoina. Tala mulimuli, whaamatu ese mai e le Parramatta Eels le I ta alo Clint Castleson mai lana konkarate wa alo ia loa I le teminei le tūlanga.
Pai mai le Nine Sports ma le Sydney Morning Herald na whai le whonutanga le pulenga le Eels le basa nei ma watu ina nei le amarienga i le li talo o no lo whataua ina e ono saini seisi kon karate fou e tolu tausanga ma le Dragons. Gutherson wa tolu su tausanga wa riputia lata i le iwa se lau afe sa ia mawaina i lana kon karate le Eels a ove ai makapeteni ma se tasi o tamata alo i longa foi a lea kalapu. Tala na Radio Samoa mai Ausetalia i nei sa tofi.